На сцене Государственного концертного зала «Россия» хор старейшин из Ингушетии «Назым».
Вот вам голоса. И микрофоны не нужны. Давайте похлопаем, поаплодируем. Да, в дуплях дольше. Моя мечта сбылась. Я давно мечтал, чтобы на этой сцене Назм, такой красивый Назм прозвучал. Я уверен, я благодарю Мурата Магомедовича, когда я попросил вот этот коллектив, он мне сказал, обязательно он будет. Я благодарю Мурата Магомедовича. Вас дерез слышун, дал дуптах дольше. Дал елсманях, дериш воушки тюрвай. Дал хенш массера яхвельшу. Сунчо хасхет таус. Аш никбахин охча отста итайп назм яқиятер. Аш елсман яқин, шейна яқин, тхуна яқин. Дерез слышун. از فشدوش أدنى طهن بحن حدلوش حامل حسين طهن غلا ناخر أربعين يبواقي ناخ وزير تخلر ديال بورميت تخبتشها بورميت توغل نيزدنت حويزا دي خيط طهن ويدي أزير تخند دي خيط دال نسخن وش داشي واغ ليل حدقا مخيط نسخن وول ديال يش دي لحصون أدي أجمن هتشل إعادي هان تعهو واغ بيزن بات سعودين يش أقل سيوش كان شو دال واغ ليل دال نقول دال ناس يقول حتى هينو دال يقول بقوا Dez,